ste na mjestu, sad će on početi da radi. Znači to sve ide po planu. Sliku koju gledate u svijet je poslala Beogradska televizija. Slika nesumnjivo demantira prenemaganje armije da ne napada Dubrovnik. A Tanjuk izvješćuje da armija nije napala staru gradsku jezgru, već da je hrvatska vojska sama minirala grad i potom zato optužila armiju. Pa vidio sam ja snimke u Dubrovniku, ali ono što je prikazano to nije tačno. Danas je u Trebinju pukovnik Savo Lukić, zamjenik komandanta operativne grupe za Hercegovinu, izjavio da Dubrovnik nije bio predmet napada artiljerije Jugoslovenske narodne armije. Sinoćni snimak, kako je rekao, o situaciji na dubrovačkim ulicama je još neubjedljiviji od slike kojom se želilo pokazati da su nedavno raketirani Banski dvori u Zagrebu. Ako je bilo maltera na ulici, nekoliko komada parčadi, to ništa ne dokazuje. Ono je bilo i smiješno i tužno, sino što smo gledali. To je dio scenarija koji se, kako kažem, od početka priprema i sad se upravo realizuje. Pripremali su i pripremaju u samom gradu ležišta za mine koje aktiviraju, a zatim daju izvještaje da Jugoslovenska narodna armija tuče po starom gradu. Armija se nalazi na 2 do 3 km od Dubrovnika i kontroliše s kopna i mora sve prilaze gradu. Mi smo u vojničkom smislu uspješno izvršili zadatak. Jedinice Jugoslovenske narodne armije tada su u poziciji da na izvestan način i štite stari deo Dubrovnika. Recite mi koliko ste danas granata ispalili i po vama koliko ste postigli po vama i koliko je ciljeva uništeno? Pa bilo je ciljeva dosta, bacači su bili na starom gradu, ulasku u stari grad. Otale smo skidali baš sa tvrđave. Skinuli smo tri čovjeka su sišla dole, mrtva koji su iznijeli od ozgo koje se vidjelo. Evo sada se otvara gornji dio prema moru, lijevo, od ozgo se sad dejstvuje ovamo, tako da uskidamo sad ciljeve, fantastično je, nema problema. Znači svi ciljevi su pogođeni? Odlično, bez problema, evo samo jedan još. Jedinice Jugoslovenske narodne armije na ovom prostoru kreću u dalja ofanzivna dejstva. Nije bilo nikakvih pogodaka u Dubrovnik. Znači stari grad nije diran? Stari grad nije diran niti ništa. To bi bilo porazi za nas, mi ne bismo dozvolili da takve pogodke imamo. Jedinice Jugoslovenske narodne armije oko Dubrovnika nijesu ni jednu granatu niti projektil uputili ka starom gradu Dubrovniku, iako su trpili žestoku artiljerijsku i minobacačku vatru. To je učinila i jedna manja jedinica, tek kad je počela da trpi gubitke u ljudstvu.
Po našim dosadašnjim saznanjima, rekao je Damjanović, nekoliko granata je poletelo na Stari grad, ali ne sa ciljem da se dejstvuje na objekte u kojima žive stanovnici, već da se neutrališu minobacački položaji. Nalazimo na prvoj liniji fronta na Dubrovačkom ratištu. Danas se vode žestoke borbe i u to smo se mogli uvjeriti ne samo po tome što se žestoko odgovorilo na artiljerijsku vatru i vatru minobacača kojima su ustaške snage tukle položaje kombinovih jedinica teritorijalne odbrane i Jugoslovenske narodne armije, nego i stoga što je sa ove strane u više navrata odgovoreno po onim tačkama i onim položajima gdje su najjača ustaška utvrđenja. Mokošica je strategijski važan grad, znači za Jugoslovensku narodnu armiju. Da li se i odavde brani Boka? Svakako. To je jedna tačka koja je bitna da se zatvori ovaj prolaz prema Dubrovniku. Umorio ga je! Ja sam primio! Avijacije, to nije tačno, u reonu Stona, jedan izviđač je pogođen i pilot je uspio da se katapultom izvuče. Vidjet ćemo sad, još ga nismo pronašli šta je sa njim. Tako da nikakvih bombardovanja što se tiče avijacije nije bilo, to je laž. Kod Dubrovnika dosta se buke diglo, posebno u svijetu, a i komandanti operativnih grupa juče su imali hitan sastanak u Generalštabu. Danas je na prostoru Srđa i Žarkovica, gdje smo jutros načinili ove snimke, mirno, a mirno je i u starom gradu Dubrovniku. Prestale su ulične borbe između snaga HOS-a i ZNG-a. Jutros na Žarkovici vojnici su nam u neobaveznom razgovoru, pošto im je svaki drugi zabranjen, rekli da se juče zaista žestoko pucalo unutar samih zidina, te da je u uličnim borbama bilo i kuće koje